Akashvani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazadi ahanbada maroiba pau Tarani Thusuba Manipur Bidhan Sabagi Taruk Suba Mifam Hayangdi Hauragani Puna sitting mapal legedaba Mifamasi Matang Thagi Tarani Thui Pau Satagani Sri Lakshman Prasad Acharya Hayang Manipur Gi Rais Palo ina wasak lauragani Manipur Human Rights Commission Gi Chairperson Justice UB San Hairi Rais asigi hojik wari Pifamasi Loisana Honabada Naga Singna Asoba Thodang Lobiyo Kerala gi Wayanad Jilla da Singning Khaibada Miyoi Murbudra Humdoi Laikidre Samak Kunipan Henmana Asok Apan Nangkre Amasung Paris Olympics Games Tangasi Bharat ki Manu Bhakar Amasung Sarabjot Singh ki Mapangna Mitar Taragi Air Pistol Mix Teamna Senjang kita Kaman Ama Phangmangam Kre Tarani Thusuba Manipur Bidhan Sabagi Taruk Suba Mifam Hayangdi Hauragani Puna sitting mapal legedaba Mifamasi Matang Thagi Tarani Thui Pau Satagani Ahobonumita Bidhan Sabada Wang Pakum Business Advisory Committee report Putokpa Lishingani Tarani Pan Taramapangi Demand for Excess Grant Putokpa Sel Thumatrina Lishingani Kunmari Kunmangagi Budget Estimate Putokpa Madi Rise of Palgi Basan Thagatpagi Khanani Nabnap Singba Yauri Mifam asida tongan ba bibak singi demand sing sabata khanaduna pass tawgani paudam ama Ani thoi suba Manipur Bidhan Sabagi Taruk Suba Mifam Hayengdagi Hauragani Mifam Masigi Ahobonumita Bidhan Sabada Wang Paukum Business Advisory Committee ge report puthokpa Lisingani Tarani Pan Taramapangi Demand for Access Grant puthokpa Selthum Mantri na Lisingani Kunmari Kumangagi Budget Estimate puthokpa Amadi Rajapal gi Basan Thagatpagi motion khana nainaban singba yauri Mifam asigi nini chanba numita wahang paukum budget estimate ki khana nenaba lisingani kunmari gi board on accounts khana duna pass toba Manipur appropriation number 3 amasung number 4 bill lisingani kunmari puthokpana chingba yauri mifam gi humni chanba August ani dagi hauraga aroiba numit August 12 phawbada sarkar gi tongan ba bibak singi demand sing sabada puthoktuna khana matung pass tawnaba honagani aroiba numit asida Manipur appropriation number 5 bill sabada puthokuna khanagani Akashvani Imphal gi pawgidamak Ngangbam Amukhomba Amurumda Manipur Bidhan Sabha Mifam gi yenglaga miyamda asoi angam thoktanaba madi khudong sananaba gidamak Bidhan Sabha gi akoibada tha asigi kontra mathoi digi hauraga mifam loidriba phawba gari sato jasinda ahongba leigani haina raise gi traffic control police ki cherolaman hairi sangak phamlom digi lakpa sakamari panba asoba gari sing Salan Thonglomda Khongnang ani karakter lakpa gari sing Dingku Road Phawraga Lamlong Thongamadi MMTA ge lambi romda sakhigadabani Watham lerekta lakpa gari sing Thangmaiban lambi Phawraga Khoya Thonglomda Khoya Thongdagi lakpa gari sing na LIC lambi romda duga Singzamaidagi lakpa gari sing Pesum Thonglomda Phawraga sakhigadabani hairi Khongnang ani karaktegi lila sing khongnang khong phawbagi lambida gari asoba mata phawrakpa yaroi athu akaiga mari lenaba gari singdi athingba asina konseloi haina cheroladuna makhatari Sri Lakshman Prasad Acharya Hayang Manipur ge Rajapal oina wasak lauragani wasak lobge thorom Imphal ge Raj Bhavan gi darbar holda ayupung mapan makhaida pangthokani Amuromda Manipur ge Rajapal oina wasak lauragadaba Lakshman Prasad Acharya ngasi Imphal da thunglare Mahapur Raj Bhavanda Mukhyamantri Nongthom Biren Manipur Bidhan Sabha gi Adaksa Thoksom Saitya Brata Mantri Singh MLA Singh Chief Secretary ne singba maruiba miyoi kyana taramna okhi Manipur Rifles amasung IRB gi personnel singna Rashtriya Salute pikhi Tungda Mukhyamantri Manipur Bidhan Sabha gi Adaksa amasung MLA singna hankhragadaba Rajapal Anusuya Wikiga Raj Bhavanda unakhi Unabaduda Mukhyamantri na Susri Anusuya Wikina Rajapal oina Rise asigidamak yaifanaba thabak kaya paikhalamba adubu thagatpa phongdokhi Manipur gi irang asi waroisin puraknaba mahangna angama thakta hona ramkhiba kaya adubusu Mukhyamantri na singthakhi Rajapal nasu mahake matamda Mukhyamantri amasung mantri singna mangonda mateng kaya pangkhiba adubusu thagatkhi Mukhyamantri Nongthom Birenna Tamenglong Jillada Singni Khaibagi Thodokta Mama Masa Laikidaba Thodok Adabu Thamoi Songna Awaba Phongdorakli
Social media da thagat ba warol amada Sri Birena phibam thina soktuna laikan nariba ring sinlung kamai gi awaba da su saruk yari panba yai Tamenglong Zilla da ngasi nongalamdai nong kana subadigi sing ningkhaibi ki thodokta mama masa ani lekhidabani thodok aduda imung asigi atopa miyoi amasu soktuna haujik Imphal gi hospital amada aruba phibam da laikan nari lekhidraba mama masa asi Zilla asigi Tabanglong khuldagini haujikna Tamenglong ward number 3 Dimthanlong village da leibani hairi nakal amaromda Jiribam dagi khongsang railway station tamna lakpa malpuba gari ama Lambi akai toy tholambadagi khongsang yobangamdana Jiribam da halakre hairi aikoi gi Jiribam pomin hai ngasi ayu angan mata ka hena akan banong subadagi khongsang railway station yagudaba kilometer kunlom walingida rail lambi da akai toy thopathanaki Territorial Army ki petrol kangbuna rail lambi ki phibam adugi matangda Railways Authority da khudakta pau piduna bogi kunma thoi yauba FCI godown dagi seng puduna lakpa rail gari adu thingki Madudagi Silchar Railway Station dagi engine puraktuna malpuba rail gari adu Jiribam Railway Station da ngasi numudang wairam puthorakre haujik akai atoi thokraba rail lambi adu samjindagi thabak sathari tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Manipuri Human Rights Commission ki chairperson Justice UB San hairi Raija sida haujik ungkhanriba kanglup ani ki marakta shanti gi wari sanabagi phibam ama purakna bohona bada naga singna asobo thodang lobiyo Wafam asi chairperson UB Sana Ukhrul Jilla gi khungsata mafam aduda leiriba miyam ko unabagi thorma mada phongdokibani magna hai haujik thokliba irang asina maram oiduna kanglup ani gi miyosing maruaina nupi angang sing ne hen awaba mayoknari Justice San hai You have to discharge your responsibility as a responsible citizen of Manipur to talk with them, both community and particularly the elite class of Naga community, Methi community and Kuki community. They should come forward. They should work for the peace. Unless the peace is there, Manipur cannot develop. Then Ukhrul cannot develop. For development of Ukhrul, the development of Manipur is necessary. Sri Sahana Ukhrul Jilla ki Deputy Commissioner ki conference hall da pangthokpa thormaduda mafam dogi CSO singa unatuna wari watai sanaki maduda CSO singi maikaidagi jilla asida medical ki staff amasung oja masing ward peki thengnariba khudong sadaba singi matangda paudamki Kamjong Jilla ki Indo Myanmar ngamkai paringda landmine bom phumsinduna handang mahiroi ani asok apan nangkhiba thodok adugi matangda su chairperson da pukatuna khanganki tungda chairperson na Ukhrul gi DC ga punna Ukhrul District Hospital da satuna anaba singa wari watai sanaki Jiribam District Administration amasung Sunbird Trust ani kusangaduna Jiribam Jilla gi mafam nipan da hangliba relief camp singda leriba angang singda sanapot yauna tengbangi polam kaya yantopa hokre Jilla asigi Deputy Commissioner yauna official singna Vidyanagar Multipurpose Sports Complex da hangliba relief camp ahumda tongan ba polam sing yantoki Thormatu da wangang mada DC Krishna Kumar hai Jiribam gi Borobekra subdivision gi ahan bo oina yum sana ba thabak paikat pa hore yum hek sabul loibaga relief camp ta ledi pasing masa gi mayum da hanjelana ba thabak paikat kani magna hai The burned houses, whether it's like falls under the Ngangbam subdivision or Borobekra subdivision, so assessment is being made and the list has also been submitted to the Home Department. So very soon it is going to be started so that all the people, those who are staying in the relief camp, special focus will be given to the Borobekra subdivision, especially to Lamdai, Khudong village and Madhopur, so that once houses will be constructed, they can go back and stay in their respective villages. Masak khangdaba garina thumlamba natraga taklambadagi laikhidraba natraga soktuna lehoba miyosingda khetipuron pinaba kendrana ingkumsa lisingani kunithoi da haudokiba hit and run compensation scheme Thobal Jilla da ngasidigi sanaba hore lodana scheme asigi matangda miyamda ningthina khanganabagi campaign amasu ngasi pangtokhi District Administration Thobal amadi District Transport Office Thobal anina kusam narga Thobal Jilla gi DC Office ta laiba election counting hall da pangtokpa thoramda scheme asi Thobal Jilla da ngasidigi sanaba hore haina Jilla adugi Deputy Commissioner Ahantem Subhasna lautokhi thormatu da wangang mada Sri Subhasna hai miyamna masigi kanaba lawna honabiyo Senapati District Hospital da OPD da mingsanbagi khudong
चाब हेन फंगनबगिदमक ABDM facility जिला अदुगी डिप्यूटी कमिश्नर मामोनी दोलेन ngasi हौदोखरे कानब असि लौनिंगबसिंगना मोबाइल फोन दा आभा एप डाउनलोड तौगदबनी एप असि डाउनलोड तौरब मतुंगदा QR कोड अमा फंगनी मसि हॉस्पिटल दा शेयर तौरब मतुंगदा OPD की टिकट कक्प यागनी एप असि की मतंगदा पलदुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अदुगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हेलेन सिमरेन हाई मसिना अनाब पुखलगलब मतुंगदा OPD दा टिकट कक्नबगिदमक क्यू द लेपकी खुदोंग सादब अदु लेररोय थौबाल जिला की वांगजिंग लमटिंग कैथेल कोनबा नेशनल हाईवे चाम अनी की तोंगान मफम अनी नौना साबा ट्राफिक बूथ अनी ngasi हौनबी मतुंग इन संगाख्रे ngasi संगाखिबा ट्राफिक बूथ अनी अदु वांगजिंग तेंथा केंद्र की MLA पाउनम ब्रोजेन अमसुंग खांगबुक विधानसभा केंद्र की MLA सूर्य कुमार ओक्रमना मसागी मरनाई सेंफम पुथोकलागा साखिबनी हाइरी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन नुमित ngasi उखरुल जिला की UBC जुबिली हॉल द पांथोखरे थोरमदु मुक्ति प्रोजेक्ट ना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का खुसमनारका पांथोकपनी थोरमदु दा उखरुल जिला की डिप्यूटी कमिश्नर केंगु जोरिंगला तांखुल सनाउलोंग की प्रेसिडेंट थिंगरई फिनिसिंगबा सरुक याखी नोने जिला के तोंगान मफम सिंगदा लेरिबा लंबी सिंग काहेन फिबम फतबदु येंगलगा लोंगमाई पार्ट 4 पीस लैंड की खुंजा सिंग सेमजिनख्रे विलेज अथॉरिटी अमसुंग विलेज कमिटी की लमसिंग मखादा लंबी सिंग अदु सेमजिनखिबनी लंबी द साउना कोंकुल लेरिबा सिंग मेंशन खेमदी लंबी मयाई द लेबा अकुट अतोंग सिंग तेम थोक्तुना सेमजिनखि हाइरी असम के नागाव द जथरिबा जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर डॉक्टर BC Roy Trophy की ngasi sanakibा मैचता मणिपुरना हरियाणा बु पांचल अनि सुनोदा माइथि पिख्रे मथंग थागी अहुमदा मणिपुर का नागालैंड के थंगनरगनि हाइना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना थंगलकली इंडिया मेट डिपार्टमेंट हाइरी अगस्त अनि फावबा मणिपुर यावना अवांग नोंपकी राज्यसिंग नोंग सुगनि दुगा लेबाक असिगी अवांग नोंसुप थंगबा राज्यसिंग दसु अकनबा नोंग सुरबा याई डिपार्टमेंट असिना मखातान हाई सौराष्ट्र कच्छ कोंकण गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ कर्नाटक खा थंग सरुकसिंग अमदी समुद्र मपानसिंग यावना अवांग नोंपोकी राज्यसिंग मणिपुर नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश के मफमसिंगदा अगस्त अनि फावबा अकनबा नोंग सुरबा याई आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी केरला की वायनाड जिला के मनुंग लेबा मुंदाकाई अतामला अमदी सोरामला के मफमसिंगदा नोंग काहेन सुबदगी सिंग निखाइबदा सीबा अमदी सोपगी मसिंग हेनगलगली हौजिक फावबदा थौदोक असिदा मियोय मरबुद्रा हुमदोय लेखिद्रे मियोय चाम कुनिपान हेनबना अशोक अपन नंखरे मखाताना मी कनबगी थबक सथरी सिंग निखाइबगी थौदोकता मियोय किया लेखिदबमदी अशोक अपन नंखिब थौदोक अदबु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह ना अवाबा फोंदोरगली विरोधी लुसिंगबा राहुल गांधी नसु थौदोक अदुदा अवाबा फोंदोखी लेबा की कोनुंग दिल्ली दा इसाउना मरम ओइदुना महिरोय लेखिदबा दुगा मरी लेनेना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ना दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी दिल्ली पुलिस की कमिश्नर अमसुंग दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर दा नोटिस इशू तौख्रे महिरोय अहुम लेखिदबा दुगी मपुंग फावा पाखुम सयोल अनि की मनुंग दा पिरकनबा खंगनिख्रे झारखंड राज्य की बदा बोम्बो अमसुंग खरसवा रेलवे स्टेशन अनि की मनाक नंगना लेबा प्रोटोब्रेदा खुंगंगदा ngasi ayu anganbada इंडियन रेलवेज की हावड़ा मुंबई मेल रेलगाड़ी की बोगी 19 गुरुंग सरपी की थौथौत लेखिद्रबा मियोइसिंग की इमुंग मनुंगदा लुपा लाख 10 फिबम हेना लुना सोकपसिंगदना लुपा लाख 5 अमसुंग का हेना सोक्तबसिंगदना लुपा लाख अममम की खेतीपुरन पिरेगनि हाइना रेलवेज मंत्रालयना लाउथोखरे पेरिस ओलंपिक्स गेम्स तंगसी भारत की मानु भाकर अमसुंग सरबजोत सिंह मपांगना मीटर 10 की एयर पिस्तौल मिक्स टीमना सेंजंगे तकमान अमा फंगबा ngamkhre मकोय अनिना सेंजंगे तकमान असि फंगदुना गेम्स असिदा भारत की तकमान मसिंग अमा अमुक हापकतुना पुना तकमान अनि लौब ngamkhre अरोयबदा मरुबा पामुक 12 सुबा मणिपुर विधानसभा की 3 सुबा मिफम हयंगदगी हौरगनी पुना सिटिंग मापुल लेगदबा मिफम असि मथंग थागी 12 फावबु सथगनी श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हयंग मणिपुर के राज्यपाल ओइना वासक लौरगनी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस यूपी सान हाइरी राज्य की हौजिक ओरिबा फेबम असि लोइसिनबा होनबदा नागा सिंगना असुबु थौदांग लौबियो केरला की वायनाड जिला दा सिंगनि खाइबदा मियोय मरबुद्रा हुमदोय लेखिद्रे चाम 19 हेमना अशोक अपन नंखरे अमसुंग पेरिस ओलंपिक्स गेम्स तंगसी भारत की मानु भाकर अमसुंग सरबजोत सिंह की मपांगना मीटर 10 की एयर पिस्तौल मिक्स टीमना सेंजंगे तकमान अमा फंगबा ngamkhre पाउलैसरे।
है।